ino ntambara bizarangira Isirayeli itsinzwe ikize baro hasi kubera yuko bazayitinza ninde nshingano iyo uteye igihugu kidafite igisasu cya kirimbuzi ibindi bihugu bitegetswe guhita bitabara kandi gutabara nawe no gukurasa aho bya isasu bya kirimbuzi kugezana n'isaha ntago barabasha gupenetra mu kirere cya Iran yamanuye indege 24 Iran rimwe abasiba Iran rimwe hagarara ibaza nawe guhagarita Iran kurasa mu Tel Aviv ibaza nabyo bintu Iran Ingagi Empire kanda subscribe share comment ndetse niwagirwe na like Ingagi Empire urubuga rwanyu kongeye kubasuhuza nshuti zacu nshuti za kadasoka mwe mukomeje kubana natwe kuri channel yacu y'Ingagi Empire tuhaye ikaze tuje gusesengura tuje kumeza y'ubusesenguzi aho tuje kurebera hamwe amakuru arimo trendinga kuri ya makuru mwagiye mwumva ariko twe tugiye inyuma y'amarido tugasesengura tukabasha kumenya ibiri inyuma. Wowe umbonye bwa mbere ngewe banyita Mutwara Sibo none nanjye reka nkubwire ngo kanda subscribe ukomeze kubana natwe urakaze neza komeza y'ubusesenguzi kuri Ingagi Empire. Nimba mwakaze subscribe rero reka dutangire reka twanzike. Ubu ngubu amakuru agezweho aravuga yuko Iran irimo irasiba igihugu cya Israel. Irimo iragisiba gute? Kuva kwa gatanu ubwo Iran bayiteraga Israel yayiteye. Murabizi neza yuko babiciye abajenerali bayiciye abayobozi batandukanye. Ubu ngubu noneho Iran irimo irasika itanzitse. Tuza kuganira ku magambo menshi atandukanye. Nkundira mwibutse ko Trump azoni ncamake Trump yavuze yuko Iran agomba kwisiba nawe yaje gufasha Israel. Ariko hagatabona none Iran nayo yamaze kwigamba yuko irimo yakontrola ikirere cya Israel. Ariko none turagana ku ngingo nyinshi ariko none reka turebe reka twe kuzirondora zose ko ntabwo twazirangeza ahubwo zagenda zinjiriramo. Ubu rero kuntu bimeze ntabwo turi bwibagirwe mu karere muri Kongo ubu tuvugana kose Mutamba yamaze kwegura ubu ngubu ntago akiri umuyobozi. Ibi bintu bigamije iki? Ibi bintu bigamije kugira ngo ubutabera bwo muri Kongo bushinga imizi. Ubu rero byose tureza kubiganaho turagenda tuganira ku nyungu nyinshi zitandukanye. Unkundira wowe utarakanda subscribe wowe gusa ugume kumeza y'ubusesenguzi. Wenda reka duhere kuri no ngingo. Ubu tuvugana Iran irimo irigamba yuko imaze guhanura indege 24 za Israeli zayashitse kwinjira ikirere cyazo. Reka dusuzume tubanze turebe ngo koko Iran ifite ubwo bushobozi. Ndagira ngo manze mbibutsa yuko Iran kiriya gihugu n'igihugu cy'abapersi. Kuva kera nicyo gihugu muri Aziya, nicyo gihugu kirakemeze nka Ethiopia muri Afrika. Kuri Amerika twumva Ethiopia tukayubaha, tukumva ni igihugu kiyubashye kitakoronejwe, mbega igihugu cyabashe kwihagararaho. Ni igihugu cya Iran nicyo gihugu kitabashe gukoronezwa, nicyo gihugu cyabashe kurwana n'abakoloni, nicyo gihugu kuva kera ubwo abapersi nyamwose murabazi no muri biya barimo. Nuko ngo kino gihugu ntabwo vava kwizima. Ayatollah Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga wabo nibyo yavugaga. Yavuze ati nimutwibagirwe mu mateka twihagararaho nta na rimwe twigeze turyama ngo badukandagire hejuru nta na rimwe twigeze tugondera izosi abanzi bacu. Niyo mpamvu rero bamwibeshyeho nibyo bashaka kubwira abantu. Ubundi Israel na Amerika nyango nyabatarukanye bose ni bamwe ikosa bakoze ni rimwe gusa. Babonye Iran irimo baterana imbere kubera yuko Iran igihugu cy'abanyabwenge umukobwa wa mbere ufite ibikombe mu bintu by'imibare n'ubugenge murezi ko ari umunya Iran. Mbega Iran ubundi nicyo gihugu kuva kera kugeza n'ubu ngubu gifite umuco wacyo cyanze ko n'indi mico ikinjirira kandi kindi n'abantu b'abanyabwenge cyane. Ibyo ngibyo rero Amerika irabizi. Niyo mpamvu bivuga ati muri kano karere Iran iramutse iteye imbere cyasiga urutekanye yaducaho haba mu bukungu mu gisirikare ndetse no mu mico no mu muco byashutuka n'abandi bantu bose umuco wabo barimo bawukurikiza kuko bo ntabwo bigeze bavangirwa na yandi mahanga. Ahangaha rero Amerika yaribeshye iribeshya itera
itera Irani itateguye neza. Ntabwo yari izi ko Irani imaze imyaka myinshi cyane bategereza kuva muri 79 mu 1979 bari barimo bategura ino ntambara kuko bari bazi ko byanze bikunze umwanzi wabo wihe byose wa Isiraheli igihe kizagera akabananiza. Ahangaha rero Ayatollah Ali Khamenei yarababwiye ati nimwibeshya ati ubundi bagakwiye kuba babizi ko umunsi baduteye tuzabasiba, tuzafata Tel Aviv tuyisibe ku ikarita y'isi tuhindura amatongo, niturajya dufate Haifa tuyisibe. Nibyo bakoze. Ubu tuvugana muri Haifa habaye amatongo. Ikindi Tel Aviv habaye nko muri Gaza. Neza uri muri arahari ukajya muri Gaza, bya bindi Abisirayeli bakoreye Gaza, ubu ngubu nabo nibyo bakorewe. Ikindi Irani isezerano ivuze irarisohoza, nubwo kuvuga byababwiye yabikoze, ibyo yababwiye yabikoze, kandi ntabwo iteganyije guhagarara kabone nubwo Amerika yahaguruka. Mbibutse ko ino ntambara ari za ntambara bita proxy war. Proxy war ni za ntambara umuntu akora ariko azikorera abandi bantu. Urugero kanifatire nka Ukraine irimirikwa ko irarwana, ariko turabizi ko Amerika n'inshuti zayo zimo zirarwana n'Uburusiya. Bivuze iki? Bivuze ngo proxy war Irani irimo irarwanira Ubushinwa n'Uburusiya, naho igihugu cya Isiraheli cyo kikarwanira Amerika n'inshuti zacyo. Kandi iyo turabizi. Wari umuntu yakwibaza ngo amaherezo y'ino ntambara ageze hehe, cyane ko tubona ko Irani irimo irabasha kudomina ikirere cya Isiraheli, ikabasha kucinjirira yabashenye abagize amatongo, kugeza n'ahandi Amerika nayo ubwayo isi ifata amato igahita ivuga ngo tuje gutabara. Ariko twibagize ko hari n'Abashinwa, hari n'Abarusiya bari inyuma ya Irani. Wenda ushaka kwibaza ati amaherezo y'ibi bintu nayahe? Amaherezo yabyo nta yandi, ino ntambara izatinda. Utizatinda kubera iki? Kubera ko Isiraheli yateye ititeguye. Iyo yari izi ko ari ukwica bari abajenerali gusa, ubundi hakaba hakaruka intureka gatoya, Irani ikihorera, yarangiza igahita ituza nk'uko byari bisanzwe. Murabizi ubwo bicaga abajenerali bandi. Ibivuze iki? Basura imana n'uko bagiye babica se bigapfa busa. Bakafata bari muri Syria bakabasenyana muri ambasade bakabataba. Isiraheli bakora bakuvara ibisanzwe. Ahangaha rero ho noneho bakoze ikosa barenga umurongo utukura. Ayatollah ahita haguruka atavuga ati turabasiba natwe. Ibi nibyo yari barabakorera kubera ko batiteguye. Ino ntambara bishoyemo bagaragara ko aribo biyengeje. Ntabwo Urusiya n'Ubushinwa bazabareka ngo bahite bagenda gutyo gusa. Bagiye kubatinza mu ntambara, babarwaje nkuko bafashe Uburusiya bashaka kubushyira muri ya ntambara. Ukraine ngo basubire inyuma babatinze mu ntambara, aba nabo bagiye kubatinza mu ntambara. Utibatinze mu ntambara gute? Ntabwo Irani izarekera kurasa muri Isiraheli, irarwana no gushaka kubasiba. Ibi ngibi ushobora kwibaza ati wenda nikwe, ushobora kwibaza ati tubwire dusobanurire mutwarasibo, dusobanurire. Urashatse kuvuga yuko ino ntambara noneho bizarangira bite? Ndashaka kubabwira yuko ino ntambara, ndashaka kubabwira ko ino ntambara bizarangira Isiraheli itsinzwe, ikize baro hasi, kubera yuko bazayitinza mu ntambara. Niyo mpamvu babonye bayirasa cyane. Ushaka kutuvuga ngo kose ko tubizi ko ari puissance mondiale ngo ifitiye ngo ibisasu bya kirimbuzi, none se n'ibifite ibisasu bya kirimbuzi ko kibahinduye amatongo. Impamvu ifanye igisasu cya kirimbuzi ukagitera igihugu kidafite igisasu cya kirimbuzi, ibindi bihugu byemerewe kukurasa bikagushyira hasi bikakurangiza. Ni n'inshingano iyo uteye igihugu kidafite igisasu cya kirimbuzi, ibindi bihugu bitegetswe guhita bitabara, kandi gutabara nawe no kukurasa aho bya isasu bya kirimbuzi. Niyo mpamvu ubona Isiraheli barimo barayisenya ariko ikanga gutera ibisasu bya kirimbuzi, uretse kubikangisha gusa. Ikindi Irani bo barabizi neza ko Irani ifite ibisasu bya kirimbuzi. Irani yutinya igihugu kigerageza igisasu cya kirimbuzi, ntikigerageze hanze, ntikigerageze mu nyanja, kikagerageza munsi y'ubutaka mu ndiba y'isi, aho niho bageragezamo ibisasu bya kirimbuzi, niho babitera. Urumva ko icyo gihugu cyarenze ahubwo n'abangaba bose ubundi barabizi. Ubundi uretse ko ikosa Abanyaziya bakora, Abanyaziya barakora ntibavuga. Mu gihe none Abanyaburayi n'inshuti zabo bo baravuga bagakora gake. Bivuze iki? Bivuze ngo Amerika ko tuzi ko ari bo bihangange, Amerika ko tuzi ko ngo ari bo bafite ngo ubwirinzi ngo bukomeye, ngo ubwirinzi ngo buhanitse, ngo bafite ngo imiteka ngo bashyize ku bihugu byabo, bakiregereza ko Irani bifite kubarusha. Kugezana n'isaha ntago barabasha gupenetra mu kirere cya Irani. Irani yamanuye indege 24. Irani irimo irabasiba, Irani irimo irahagarara
ibaza nawe guhagarara i Tehran ukarasa muri Tel Aviv, ibaza nabyo bintu i Tehran ukarasa muri Tel Aviv ahantu hari ibirometero birenga ibihumbi 2 ukabara neza ukavuga ati mu nzu kwa Netanyahu ku gitanda ati niho nshaka kurasa bakapima neza ku nzu kwa Netanyahu no kuburira igisosi kicara ngo ba urumva urwego indege ya Netanyahu bayirashe indege ya Netanyahu bayitwitse indege ya Netanyahu bayirashe batayegereye please ibaza nayo guhagarara mu birometero ibihumbi 2 ugapima kadege ugapima handi indege iparitse ugatugenda ukagenda neza isosi kagenda kicara hejuru y'indege ya Netanyahu mbere ko nyuma yo kumurasa indege yahise ahamagaza nibwo yatatse arataka ati munabare nyakubahwa arabwira Trump aravuga ati nimukamuvuga ngo American first no natwe mutwibuka turabahungu banyu mwe kuvuga ngo imbere na mbere inyungu ni za Amerika ngo mugomba gushyira imbere yatabaje aravuga ati natwe Isiraheli turabahungu banyu nimudusibe uno munsi ni twebwe baduhindira amatongo ejo ni New York kwa gutera ubwoba none Trump nawe aramanutse araje Trump nawe yavuze ati ndaje azanya amato ubu mubona tuvugana ntugire ngo ya mato hari n'ikintu kirenze azakora ndabeyerekana impamvu nuko dufite amakuru mwabonye yuko guhera ejo indege zuzuye ibiturika za China z'Ubushinwa zaje gutabara zivuga ziti turaje tugutabare humura babwira turabavuga ati humura ikindi Ayatollah arinzwe n'Abashinwa ndagasubiramo Ayatollah arinzwe n'Abashinwa niyo mpamvu wumvise Trump yivugisha turatugambo ngo turabizi ngo Ayatollah ngo anahereye ngo twe tugenda kumurasa ngo bwa mbere ngo turaje ngo baratubuza bande bababuza bari banze gushyira hasi Irani burundu guhita bapfukamira ikirani ikinyoma cyambaye ubusa amakuru ngewe nifite aturuka imbere aravuga yuko Ubushinwa bwo bumwirindiye babonye batazamugeraho batajya kwivugisha turatugambo ngo twaramwishe ngo twanze kumwica ngo kubera yuko ngo kubera buriya mpamvu zose mwumvise nukuvuga ngo iki rero Ayatollah azabazengereza Ayatollah niwe uri muri Rwanda n'intambara ya proxy war ubu hari intambara nyinshi zitandukanye hari convention war proxy war n'ikindi civil war ni intambara nyinshi cyane n'ubwoko bw'icyo bw'intambara intambara ya mbere mbi cyane ryo ndabyemera ni civil war kuko byaze kuza igira ingaruka nyinshi ku baturage ariko intambara ya proxy war ni hano ko umuntu arahagaze agiye mu ntambara atabiteguye akajya mu ntambara kubera ko afite boss wamutumye akoko boss akubwira ati iyenze tuzarwana iyenze zagutabara iyenze ndwanira kubera guharanira inyungu ahangaha niho tubonamo intambara nyinshi ziboneka muri Afrika hano yakora umuntu akuriye umutwe ayo gasanga abandi bawurwanira bo munsi ntibazi ikintu barwanira uretse kumva gusa ngo uyu muntu ngo ni mwene wacu ngo uyu muntu ngo twese ngo turi impunzi ngo twese turarimo tuharana ngo uburenganzira bwacu ugasanga abantu barajya mu ntambara batazi wabatumye batazi ibyo barwanira ngo bari bararwana ugasanga hari intambara z'urudaca ariko wajya kure ugasanga ninde uzungukiramo muri izo ntambara ninde wungukira muri iyo ntambara nuzashaka kumenya proxy war uzajya ubanza urebe ngo ninde uri bwungukire muri iyo ntambara ni bande babyihisha inyuma aho ngaho numara kuhagera uzahita umenya yuko abantu benshi mu Rwanda intambara za proxy war mutazi ba nyirazo baba barahagarukije umuntu gusa bakamahagurutsa akavuga ati gumura abantu wigira karakajya he uzengereza abandi tukuri inyuma nta uzagufata ari no barakubwira ati wowe ibyo uzakora byose humura turahari turabanyantege twebwe ntuzatugireho ikibazo tujye kuza dusesengura amakuru atangaje nize ko mwese mwakaze subscribe kuri Ingagi Empire kuryo n'ubutaha muzajya mubona amakuru yimbitse kandi asesenguye ahangaha yari summary ariko reka nkundire noneho niba ukaze subscribe uzajya umenya ngo buri gitondo uzajya ubona video cyashya ku makuru ari update ku makuru agezweho arimo trending ibihe byiza rero wewe warudukurikira kamusabe ukare subscribe ukomeze kubana natwe kuri channel yacu ya Ingagi Empire unasharinga ibiganiro byaba byiza unatangije na like ibihe byiza ciao Ingagi Empire kanda subscribe share comment ndetse niwibagirwe na like Ingagi Empire urubuga rwanyu